Twese nambere munini wa gavana kaunti ya MERU MUTUMA twethinge wete gavana KAWIRA kia kumwa kanya kagurungamira mantu igi UKARIA kaunti ya MERU nwethira akiumba na bonene nonto ni mantu yarethirite akithomera akere na Weru TV na njira mwanya Reverend MUTUMA kulugina uritie gavana KAWIRA nendo soke MAABICA ba NPR bara BARUTIRWE ntere chia MWANKENE yo isilu na tianino bachoke ntere nonto tengwe bakuruta kaitene ka kiri tauni chia MERU MUTUMA kuluki nethirite nende KUMENEERIA munene woke nonto bokurea wita kiri KIGOMANO kia tongere kira interest ya NAIVASHA kiuntu bobo atuma kaunti ya MERU idhire ya shia wetina mbere mutugikare na utoachi Kinya. Ende gankwire bwana county commissioner, you've started on a wrong footing. Orewa Kinya nereo insecurity iraingire zaindi netukwenda ukaukia maguru. Ni migambo ya munini wangabana ja MERU MUTUMA ntwithingia KUUGA county commissioner wa MERU mweru na mbirite na njirete thongi ni untu atakarakara obisi na ende UKARIA na wagagia ne burite maturene mengia ja MERU ni gitumi kiria kugamirigene atigania ikarikara mono ne gukujeri wamba ng'ombe otuko baukire goro no tuko ukira narua arena ndi mutongeria uju arombete gavana KAWIRA mwangaza gutigira askari ba MERU barabai Mauritania nkaboja UKARIA ne baguchokerwa ngari wamwe na mechinka na bethire bagichokwiritro byao byanguge kenda bagatetheria ukandana na maitha antu abethira bari naja mataunine na nkuru kidinji MUTUMA KUUGA AKAEWA nguge unengabana ya kubanga kana gutetheria UKARIA amerita bobwega nontu ene askari nari note abobu inge bwege UKARIA nituchokie Rangers barabe armed na tubachoke banenkero budoki chiao bete baka reinforce effort ya security agencies kanangoge ya police in that northern grazing zone nikenda babatethia nontu boibaicie terrain ya Rwanda rurwetu ibaichie Marinya ibaichie Kurungu ibaichie shortcuts ira kinyamba baba yera. So the recently trained NPR ni anto baberu kithakene kiu na baraba tuire kuo batuitwa Baritere na woni nde a trained security officer inkomenya bonkua na okethira mamambu akote kwenda kinyo mpango wingi wa mpango ya command ya kana ya ku ya ku support security aspect ya county yetu na oka facilitate orako kombe kana kidogo na kwa tueka reinforcing the security aspect ya county yetu nonto I know matters concerning security kinge kuringana na DG MUTUMA ARIUGA kinge kira kiomba gutetheria kureta UKARIA maturene ja na Rwanda tukeba for security tuka establish that training camp in that region na tukaendelea ku enforce by training more armed rangers Betoba County bakaendelea ku reinforce kiumia gike mutongeria wa mugongo Dr. William Ruto arare na Kigomano na atongeria mwanya thirikari-ini yawe abunge bayundie na kinyamanga bana DG MUTUMA na amenerete munene wa gavana mwangaza ni kwithira ataikinyire Kigomano ne kiu kana mutumeta kugwatira akiuga na MERU ne gutigirwa nyuma nene ni untuite na mtu akomekuberia. Meru County was not represented in that meeting. Nambua mumeru na batere kumenya what it means kwethira county ite represented muchairman yo high profile yura yo kwariria agenda ya thirikari yura yo kwariria development ya thirikari yura yo kwariria opportunities ira sire kire thirikari kenda tuireta mashinani antobeto take advantage of those opportunities kambere mama gavana nonto inkomenya she is quite busy na nguge nyingi narika naye na deputy wawe deputy wa gavana ngoe yawe ni kwa principal assistant wawe na ndeyo kumutethia rira ate available weta michairman yone yeu just facilitate me weta michairman yone yeu ntiaga one or two things cha kuretera MERU
nikenda tutigatiwe nyuma. Na muthiene ni mutongeria uria ugwatanite na MCs bambunge ya Meru akibagwata mbaru ni itagerera uria kwambakathithia mbanjeti bangiri mirandi na kigina giacio. Every ward ni batire kwithira yena equal allocation of resources. That program based budget, that itemized budget, that is the way to go. Eu ne yonjera ya kufaindi mwananchi, ne yonjera mwananchi atetuleria atongeria maru, atentuleria maru de deputy governor. Report rand tosha wero reakwari eto ni mutugi kare.